nongelam juga mamlu cera Siemens Employees Union. Hanik sengi kelai syong ya kejenggelang banyak keren halor shibun kimat ke baidei bat ke MCCL. Abakren hagani kesengi nagaleng presiden ke MCCEU ba penskam lengdo ulaong ba shibun ki memorandum kelapa syak sorkar ba kani karkana kan yaj bat lakan turo ya ka sorkar bakan shim kilat kelenti mansnakam snajam na kabenta kinong syong snong jongkadong bat katanyi bro kawai. Ulakan turu ya kereu rangba bakin ya keren lam ya kan kamat na kabenta kejeng mentoy jong kipat ba na kaleng ba lengdo ula banjur ya sorkar bakan pelanyo ya kepisa kabasa na kabenta jongki mar kumba kalong menta kala dairu kapor bagi haban siwe ka bay school jongki kun marladak sorkar keempat la ban pelaj ya kepisa kabadai kan nong kenti ke jongki kan wan ra shibun ya kejeng yaki mat kham tam ya kayeng kesem hi baro kawai. Susu kene kekenhun kalai poru isposngi ya ke sorkar bahkan jubab halor kani bat lada kimla ban pendep ya ke kular ke ba kila kular na kaliang ke jongki kin seshim da ke webat ke sinjam ke ban penbor ya ke sorkar bahkan siu ya ke badai hok ba kin yo kum kinong trai. Kejing pelat kubur nak kaliang jongka MCCEU kani kesini habang laidon ya ke executive committee minta kesini ka atau terik kalong alor ka jing perkat alor ke jing kendu ke jongi buat ka management ka government dan baki local representative chairman di CGM EMD ka khat indriu terik benai Desember ajar apusau ya ke jing ya keren ke jongi ke jing ya kut ke jongi ke jing ya kular ke joki yani ti tirai mangisim makan sini kalong ba namar ka jing slam jing bam pendap ya kular ka ba ka jing ikut jing tu pasni man siu ya ka financial assistant ka ba kila kular man ai ha first week jong January ringkat buat ka first installment jong ka scheme special scheme ka ba kila kular ini te apa nimyo idak PA ka komiti kelabu ya karai ba kan aipor si khosngi mat pendap ya kani ka jingsi ka bakular yangi boro atli ya ka financial assistant tingkat bat ka jingsi ya ka tu ka 40% ya ka first installment ilabu ya karai ba hakani ka si khosngi nada yo idak AA in hapan khot ya ka general meeting ya ki para noktrai boro buat isasyem ikiwe isenjam hadian kata yang kejonga ku presiden kuak ban pha ini kerwo di pelai khubur yaki para lok para nong syong snong jong ni kadong kathan wat kinong syong snong jong kejelahi borok kawe wak kum ka union kawangi labu ru kinamburan memorandum sorkar kawangi labu yang memorandum bangi dakwa yak kaplan bakan ya kau ibu bakaplan kan ya hendring ibu ru bak kasokar kan peniat dekinu kinu kilat ti ban sinakam sinajam ya kinok syong jong kadong kathai ke nakaliang kajong nga kerpat bak kinu ki riu pokmat ki badon ka jingkit kli ya kadong kathai kin ya presyo lang kin ya keren lang ya kani ka jing ya ka bak ka jing kwa ka jongi ka bak kamdei tang ka jing kwa ka dei ka jing don kam ba umdei tang ba ni kwa bakani kan kutno akapor ka jongi nginyo ka pisa hendrai ngidang pendiem ya katu ka memorandum ka bangi tho bangidang don kam makaplan kan ya lada umdei syu kaplan kan ya ru bakin kinu kilat kilenti ban sinakam sinajam yak yangi nama kidang bun ki para lok nok tre kidang bun ka senam ban tre baruat kinok syok snong ru bakin yo kam yo jam biang hang ni yang jengi ru ju kepala pensyai dari presiden aneka por klimat kene nak yang jengi pimpin para nok tre berkunjur di bagi nok kam jong ka union nak por soban ya pensyai lang kasi kumulong i presiden pengilayo bensong ya ka executive committee ka kerki antasi abangin sim ki kumno pada kilat ninya dan iskmat mar kumbakalong adu mentah ya ka ka ba karai si ngalap long akaba ngle menjur lang harkat ke channel jong i chairman jong ka company anta i managing director anta chief general manager kumjuru bat ki local representative tulong dan ki ambil jongka sora iba kiben menliam
nangta i MLA jongka Shela i ba Balajit Sendram nangta pada bat ki nongkit kam jong union haka khandru tarik haka kom jia kedua lang jong i bangila long apa sekretariat nila ya menjur ba in ano e ka code of deed nak benta ki para nong tre jong i kapan long haka life wi tarik jong ubnai nopra jong arjar afsau bat ba abani bat kani nakaleng ha jokin nung syong ya committee hatus ni ila shimya garai ru ba in polite no bakin polite nio ya kani ka financial assistant ni ka financial immediate relief bernong hau bana jong u no pra arjar sau bat kumjuru wana kaleng jong ka management rengkat bat ka nongilam jong ka union in persyang ban pusu bat ban in tho sik sarkar ban karpat bagan polite no ya kani ka financial ya ka financial assistant lah soang dan dikata 40% ko malarai ba kabinet apo jong January jong arhajar arsan te nrei ko bakalong pada hadu kan ka kalimat ka bangiran notasi kam simdon kono ka jing pusyang lesi ngalam ong dari kam simdon kono ka dak ka bangan ong ba nakaleng jong ka sarkar nakaleng jong ka management bakin pendap ikini ki jingkular ki bangilayo banya menjur lang hartu kusni dan nakaleng jong ya ka por nakaleng jong ka union la kiba mikmat iki menteri jong ka MCL berkhot ni sukarpat ka management la sarkar paling ba jong ki persentif jong ki MLA ki jong jong ka sara shala ba kin sobha pan persyang nakaleng jong kiru ban warna no ban pendap iki ki jong keluar ka ba nilai yo penyarai ban ni menjur lang ka kusni te nakaleng jong sya ko mangla wilayah syong ha komite tasi te ngasyem ru ya garai ba ada kanum don kono ka dak ni lani kono ke jing yo nakaleng jong kinong trei kamonlong de se hakini ki kani katayo de se lani hakini kinda si yumta ni la syem ru ya garai ba ni la banyak sekmat de kini gundu gilat ban penborek sarkar bahkan pendap yakini ki jingkular dan nakaleng jong aru kembali berap lang keren i presiden keren i vice president jokai union MCCE EU tentang sengi arfu terik jong u na Januari arfu terik Januari aja absen bila pelong ya ke committee nakadaw ba sarkar buat komitmen kumpul ngasyong ketua meeting po sekretariat committee room ringkat lang pangi kum ka union dari hakatu ka jakren bila menjur nakalek sarkar komitmen ba kin aino kanika immediate relief nam tajung ikinong tray last week jong December aja absau but ya kanika first installment jong kanika scheme industrial social scheme ila kular ban pendap no abna January aja absan ndrei yim chimi i kan no kada kasin wat ya kanika immediate relief ni khapat yo dementa i aida do kamni kamtai ba don ka Christmas kinong tray gila sim cuti bat adu menta kinong tray gila awan tray baru bahan sekretariat syong gimi ndrei yim chimi ida bat community ya ka gini gi jing gular gi jongki kin pendap no ko ka spusngi menta ka tayo ani gini sngi bat ladakim kam sim urlong kumta ni nakalang jong tray gil sim garai bang salum lang ginong tray bar khot bat ngiya di pat dulti di ta senjam ki bak lekhat ba ka sarkar kan la ban le no gini jing gular gi jongka pendap ya gini gi siu gi jongki